Pre people khoi ba pe mata ni ka video. Ko pen pau ba hadin sans nama jongan ni ka jinga lenti jongi joka film Dhaka Escape khadu ni la yo ya ka CBFC certificate ma but sakawairu ni iba cham kuliang ila apply ni ka poster mata ka sngi hangni apo MLA hostel berkandap dari jingkemen kan ma ba khadu khadwai hagi jingya lenti jongi ka bajawat berba kham jinjar khadu ni la yo ban pelaj ya kan ni ka poster but kham tam balai certificate ni ka film ngidap dari jingkemen kan balik ke film Kaslam ka film nomor ba nangkong kade nangkong iyo iwi cameraman ila shoot hadir part kawan so covid kalau ada ni kajing pentut atau kapor ma nadu snam arjar kat kendai ngi sang shoot ni ka film tadar mang ta pat kita ni ma nada ba habal abun ki editor la kham ladang ba argot ki editor ka simpor hi na iwi ni ban penbej ba si iwi ban penbej ba hata kador kham slam ro tapi tu elemengi ba kan ni ka film kan la ada yang lain habiju lano harai ni Menta aku ba yang producer jungi yang ba ni ka film ka film ka basan ba yang lain pok biju ma te shwa ka film jungi ru kila ada lupa ki film khamat jungi tengi kerman ba ni ka film ni open ni kloi ta ngamla matep ka shong ka jing hit jungi ki film ru ma ada ki hit te jungi ru ida kham slam ber kum ta tet ke dengan syukurman bangi ru ni ni kham kloi ba kerman ba ki ta ki film ki niat yolang ni ko ai ba niat yolang te kumjuk film jungi ru ka niat yolang kini poster de play mata pin hai play jua pilih no yang poster bahaya. Teknik poster ban bahaya mata. Saya ini akan ingin seliwat no mata. Nela la syair ingin iwat no apa biju. Dan nado akan mi no ka film terha, nado ka mi kan ka film terha. Saya ini akan ka poster jong ka film Dhaka Escape. Mana ba aklang hane ka film Dhaka Escape. Ba aklang ni di manga i Nadia dan i ba Seljerang, adin ba David. Bar kibun ki wei ki klor jongga rikasi ba hang ni kibun ngamla ben batai tamba pisa tip hi am ko batai ki sadan hi pisa hi kita mi ki trailer na teaser jongga film bro la ko ina mi le habiju cinema la slamba kan ka film ke ba pai ki apa community la slamba hoi ngala ko ina marba ngam tip kilomno tamba ngai ledi ngako hi ban i tamba ngakerman ba ki pajbar o kirang aj kersan show engama na ba hoi la slamba na do ba mi ko ka film thamai na ka daru ki pani ka film la ada release beswa kirang chupni ini sini tangba ka film ba fresh tega ka film Dhaka Escape banang manga tengah kerman ba barakoi pajba ngob ha ai lam ki kersan tang ka tahing ka fight dan am ka fight hoi ka fight ka pon ba namar ba ngila ada wi ka group nang tena smith kila irap ba ngi ka fight bar hata kador ngakerman bakani ka film kadi first time bangale ka fight mo ni hani ka por bangale fight ngam tep ka tebet ka no tamba ka song ka jing haki pajba kan mat kinya ai hi kata ka jing bisar ka fight pila kick kala hair ki gang ro ki hair am hane ki hair lot bar ka ki gang ki hair ro kila hair sar rum chaning sa pedeng sa ikila hair lot te ngam tep kalang meno tengarang first time te ngakerman kan itenat hi ka jirwai ro de plaj kejual ada pelaj tarik layam ko tuga jirwai silong ba amazing badan ba amazing bad manga ila don lang te kala jirwai tengah pe kala hit hi kala biang hi ngakan man shushu ba subha tu jirwai pe phan na kala jan release na film Dhaka Escape ngi gila benar wala da kaya ka film Dhaka Escape and sedang men shoot saya ko ka film Lion India pi dan jikerman ba pinyo men shoot ya saya kata film thamai ngado be jikerman na ba ki ong ba daya pha ngakan man ban kong ka film Dhaka Escape hoi akan man bakan niat ba kadang kita kerman habangi peni ka film gi angka film gi kuai kita kerman bakan niat ba ka film hoi bat kata ka film lain India ru kadang gi kerman balada ka hit ba kani mo chushu tharai kan sepoi kata ka jingring jota ka film ru ka lain India kan tai ki kerman kadang jungi to kitbok kita ka film Dhaka Escape bakan niat ba to publish bona